Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan rekaman menunjukkan kendaraan pengangkut personel angkatan bersenjata Ukraina yang dihancurkan oleh marinir Rusia di wilayah Kursk. Bodi kendaraan tampak hancur dan kaca yang dihiasi bekas tembakan. Rekamannya juga dirilis media RIA Novosti di Telegram pada Selasa 20 Agustus 2024. Selain memamerkan rekaman penampakan kendaraan Ukraina yang keok, Rusia juga merilis rekaman bagaimana awak Mi-28 melenyapkan tentara Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Tembakan Mi-28 tampak menghancurkan benteng tentara Ukraina. Selain itu, diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukannya telah merebut lebih dari 1.250 km persegi di wilayah Kursk, Rusia. Отряда «Шторм» и ДШБ, соответственно, они их встретили. В начале села уничтожен 4 единицы техники из РПГ-7 и одноразовых труб. Так дальше 3 машины, 4 выдвинул сюда, выехал на перекресток БТР-82А и пушки 30-кой. Прямой наводкой начал работать по технике, соответственно. Но 4 машины порвалось вот туда дальше по дороге. Соответственно, заехали в лес. Тоже силами резерва выдвинули танк и БТР. Пехота была уничтожена, 4 техники взяты как трофеи. 2 страйкера, 1 Каугар и одна канадская машина Рошель Сенатор. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.